Karbiang long opan Miss Delan Rongpipi nong Mikawan. Ingding Circle Falcon Festival Surini Raing Korato Masingkon Aparman. Umrangso Goldfield Catalan Ponalong Miss Falcon Fashion Show Kachapati Kibi Ponalong. Catching Sianong Imate winner Miss Falcon Surini Raing Korato Masingkon Aparman. Rong Philippines Sos Moti Turon Fialang ito Masopi. Miss Delan Rongpipi Pensi Catching Sianong Imate Miss Falcon winner along Ichapalong Ponlo. Delan Rongpipi alang likahanjang ng so Karbiang long pensi Miss Falcon Surini Raing Korato Masingkon along Chipati Tunlo. Bangso Miss Falcon Grand Final along Kaduk Kawe. Bang Teni Bang Piatung Chipati Ponlo. Kabangso Pit Top 5 ang ding Miss Delan Rongpipi Chapaliton si. Bangso Top 5 ang bong penalang li. Miss Falcon winner Chapay Ponsi. Ang kala kasi Crown Wing Lopen kaw kalualang li Chapalong Ponlo. Winner is going to take away home prize amount of rupees 1 lakh. The first runner-up will take away home cash prize of rupees 50,000, and the second runner-up will take away home a cash prize of rupees 30,000. Presenting our lovely winners of Miss Grand Falcon 2023. So that's it for tonight. Thank you all for joining. We'll see you next year at the Miss Grand Falcon 2024. Thank you for being such a lovely audience. Thank you for your patience. And we'll see you tonight again till 2nd. So have a good night, everyone. And now we'll have a photo session. And the second runner-up will take away home a cash prize of rupees 30,000. Lapen ng wrong. Niliyaman ki sami Delan Rongpipi, nili Rongpipi ki suri haja, Sure. Panik dan. okay. Bukan kacau ni. Nili ako men ki Rongpipi, ay men ki seperti Rongpipi, ki nili kecami ki nili jika nak kita ma kai ma di long ke dam long le tin la dam si ke dam cheng lo hai
Amada pasi ini chot ka ya itu mau mau lang kidul bangko anya participants to manta cepat so cepat itu kan igano tinda cepat itu ka pura punila hai but still mane at the end of the day it was worth it kasi chupume na jo atima that bupo lalo charo chupume ka lalo nutinda chirap sara anutinda hedi mane ko sono imita mane kilo po ibong sonsi hedi anutinda chirap sara dakin man anutinda mane ko chibong so kanta ven anutinda mane chipi do abong la sono na ya ki banda isi blessing ko chupume Lesmi cinta ni bilang nota, nola la puji tahun es tahun 6. Laki pilih bagi ruko, laki jauh si pilih bilang isu perlu dilihat. Saya pilih bilang apa saja itu pilih. Aku sesuai lalu dek English pilih kita cocok. Never give up kasi people heavy. Atima jong si nang non mai na confidence on this kan heavy. Un anti nang itum ta padak lason pigeon hai lang na participate. Atima heavy hai confidence build up kan itu. Inke non mau smart kan ke. Ategal ki do sarai sikame la tum lasona a platform long le gitu. Platform long asi un anti explore si atima non anga ke la kan Tapi fair, tapi karena pilih zona lalu kan fair nih, masih cepat itu kan, tapi macam si fair kalau ada something itu tak earning itu, masih itu deserve masih mau kan, baik cepat itu alang final loh. Kita never give up alang. Jauh saya hok telah cuma cuma telah cuma aku muninta aku cuma itu komunitas. Atima non lah tumlong lesi dami muning kilong kahai. Lama hai. Atima cuning kilong le uni tum pining ke lah tum pining pining ke long me. Nasi give up nanti.